छा तव्हां इंग्लिश जा ही वर्ड सही सां प्रोनाउंस कंदा आहियो या न? वीडियो जे आख़िर में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? प्रोनाउंसिएशन, pronunciation. So the correct one is pronunciation. For example, my pronunciation is enough good. How to pronounce this word? Often, often. So both pronunciations are correct. इहो अवां ते या त तव्हां इन खे टी साइलेंट करे था पढ़ो या often करे था पढ़ो, पर ॿई इन जा उचार सही आहिनि, को बि इन्हनि मां ग़लति न आहे। इहो तव्हांजी मर्ज़ी, तव्हां जेको यूज़ कयो। For example, I often done my work on time. How to pronounce this word? Soften, soften. So हिन में जेका टी आहे उहा साइलेंट आहे, सो इन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आहे soften. For example, I use a cream to soften my skin. How to pronounce this word? Folk, folk. The correct pronunciation of this word is folk. हिन में L silent आहे. For example, I am a big fan of folk music. अॻिते वधण खां पहिरियां हिन सब्जी जो अंग्रेज़ी में नालो मूंखे कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाईंदव। So how to pronounce this word? Lettuce, lettuce or lettuce. The correct pronunciation of this word is lettuce. For example, I have bought some lettuce.